Otatu pandula nokuhambelela tate Kalunga mwaishe mbyoka yetuningira. Edhina lyange ongaye Sister Ndapewa okuzilila ko The Aim Sister Channel. Opwa pita lela ethimbo inatu mwetelapo china chano hapu ya tate Kalunga. Ondinekelo omwakala muli nawa nomwayambekwa. Pomito ndino ndala kumupandula. Otatu kemwetelapo kahokololo kashupi china chano kuteya omalyenge go generational curse. O generational curse ohaye twangele gumwe gomakuluntu aninga omhengela na Satana. Ano nkuluntu ngokwa pilamene Kalunga ndee tatalele ku Satana ninga omangela naye, nena ethingo tali landula oluvalo lwe sigo oluvalo lwo olutitatu nolutine. Exodus 20 okatono okatitano. Okasili hano take kutsa omukumo ulandule menkhato dha tate Kalunga. Okatopolwa meentopolwa dhili 3 natutameke nako. Owuna uupyakadhi watshikano ndakalule nethimbo adi kutalele kokule ashiki ito monika nawa. Owuna problem atiye popya nangaye kandirike nawa Samuele. Ochikwachika chikupiyaganeke popya nangaye achivulika ndikukwathele ngoka sister kanje ochuufele ndeli nokukwathelathana. Ondamona ishuno kuza kuunona wanje ezimo lyange otwakala tuli moluhepo kuziike kapunike nande ogumwe ayokanwa mezimo yamba oluhepo lwalanduliko kuza oluvalo sigo oluvalo ngaandala okuhokanwa komulumentu iyamba ndee tandikala ndina enyanyu inandala okumona ishuna. Ocho twiilondeko ombidzi nacho shono uudhigu wataambathana uudhigu wamone yamukulu. Onditi omulumentu gumwe omunankondo pambepo tavulu okukukwathela itandikufale kuye. Iyalo tangi Samuele. Esiku lyalandula Saulo okwa kuthalake opo emufale konganga opo problema yaye ikakukandulwepo. Omwanje opapita ethimbo owila chempaka. Tate ondekwetela ofelende yange ina uudhigu unene wiikwathele ondjiya mpee ila molaki. Watambulwako omwanje andikukwathele che. Tangi tate ondamona ishuna ondala okumona ishuna kwanje kushulepo ondala okuhokanwa komusamane iyamba inandala oluvalo lwange luye muushuna mbi twamona namwa meme noomeme gona yanga aeshe. Ezimo lyanje otwakala noluhepo kuza ko generation no generation ondala okumona ishuna huno kushulepo ondala okukala ndayooloka kokakwanezimo yange ondala okuli utoye uyamba tate. Owaninga nawa shiweya kungaye mwanje ondikuneya mukulu kuudhigu woyashika unokufuta ondjambi ndjino inokufutwa koluvalo lwoye talukeya. Aatekulu yoye naatekulu wawo generation atadhiya. Owe chitampulako popya kendelele ondina wakweni elimo nkuyategelelo yalo kuyamu. Tate ondechitambulako lela ondamona ishuna chinene ondatala meme na tate numwa meme taulala nomapunda geli owala omasiku ogendji nokuli nuutshitwe wetu handukila nandike twapulula epya letu twalimapo unene itatuteya nande otsha omango omapya makwetu otaga peya iipalutha yawo oyindji otandiningi kehe chimwe okuzamo moluhepo nduka tate. Ewa ochinima ochipu kukuninga iyamba ashike biko inima inokugwanithwapo oluvalo lwe ogeneration no generation ataiya kapena ngu tekupitiko muyamba ngopuna ngu takambadhala okuchininga ninoyo tasi enkalamwenyo dhawo tadhingambekwa sigo oponkhatu yontumba kapukala nande ogumwe tayi kondje yiilongo akakale nonkalamwenyo ombwanawa tayatsikile okukala yena kehe chimwe shiyala kombanda yevi ashike itakala nombili yokomwenyo guteke ikongo tasi inaya pitikilwa okuhokana ngoka takahokana itakala nombili mohombo ye. Ongwe ike muluvalo generation awo tokala wiyamba nono hombo yili nawa ndjiko yo ndjambi taifutilwa. Au ekondishina dhimwe edhigu okuninga etokolo tate ashike tate kuwete nando onkalamwenyo yandje ombwanawa nenge yamwa meme aikala yina uuyambi naikwatela mo generation aluvalo lwanje. Ahawe mwanje ezimo lyo lyasikilwa komilema thilu oluhepo ndueno talutsikile ko generation no generation awoye kapuna nande ogumwe mokati keni tazimo aninga oyiyamba omwa destiny ngokukala noluhepo kuza ko generation no generation. Ewa tate anongo ocho chili ngano natutameke ngandavula okukala moluhepo. Ondikulilepo mwanje.
Wanja shiweterero kutambathana nuyamba ikota chikalelepo oluvalo lo generation ayo etaikea chama chafikiko chiyambero shika eyambero lyota litsikila okupopya nopeshala lwe noko generation ayo etaikea. Ewa tatonda chininga Otanditsikila okulonga nembepo usiku onena opo aishe tuyiwanise ize motaitameka okuholoka mu masiku masupi dhimbuluka okugalukila hukakehe kovula opo uganje esimaneko kembepo. Una toka kala ulipo kusa etelela gumoya epeshala lyoye onungoko etakala nokuninga omayambelo gokovula notatu transfer uyamba woye muye. Tangi tate ondapandula otandi ipaise. This is how the devil had fooled a lot of people and allowed themselves to be destroyed. Psalm 14, 1 KJV. The fool hath said in his heart, there is no God. They corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good. Richest and blessings comes only from the Lord God Almighty. The devil cannot give you anything free. This has had many people are suffering with generations' curses. As a child of God we had to put on the whole armor of God to set ourselves free from these generations' curses by the precious blood of Jesus Christ. Exodus 34, 7 King James Version. Curbing mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Deuteronomy 5, 9 Thou shalt not bow down thyself unto them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Few months later, Lucy, who later on changed her name to Catherine, moved to the city after she met this businessman who came to her village to get some farmland. He paid her dowry as her parents and took her to the city. Catherine life changed for good. Nekuru okwapita nalo mwezi gumwe konyuma hango yetu ethimbo tutameko kwitulamo mu nkhala mwenyolela onde kuningira ositola njiwa iwala ndikupatululile ositoko taithiki mule omasiku mashupi ondinekelo tokala uyihole otandi kuningile kehe chimwe nekulu lyanje. Iyalo nshungu wanje, iyalo nshungu wanje, iyalo nshungu wanje, iyalo nshungu wanje, iyalo nshungu wanje. Nekulu ndasonjala ndaukatalele nje chacho kulya kerugo. Otandi tate ondiri chilinda nyanyuka onkhala mwenyo tayende nawa inima isho tayinga shocho ndala. Tate ondundu okulilela munjila chalo kuti embepo dhatameka okulonga lela otandi indike dhipe simaneko mochike tachiyasha ositola yange yapatuluka. Onkalamwenyo yango yalunduluka lela. Ondanyanyukwa chili. Nholikile ulye iikulya ili ready. Iikulya ili ngini nholike? Iikuliwa nachilonde ijoinga otandi kupandula chili molu ikulya mbikiwa na wankulukadhi wanje nholike ouno meji kamenyala lela. Otwathika peshulilo oshitopolwa chotango chokasiri okutokoka mo malinge go generational case. Andigalikana tate Kalunga tukwathele okutothamo nokutulapo uuyelele iinima yomuule yo kingdom ya Satana. Tsikila nokugalikana ngaashi tatutsikile nokasiri ketu. Aantu oyendji monene otaya mono ishuna shasho yeli mu malinge go generational case. Ashike molwa ombinzi ya Yesu Kristo ndjoka tweyitilashililwa nomolwa edhina lye ndyoka eyapuki omalinge ngaka otaga tokoka. Ano galikana ndika pamwe nangaye. Tate gopombanda bado nkwaniilwa gwakwanilwa otatu kugalikana udhimepo eenjo dhetu neenjo dho tatekulu no tatekulu wadhishe twayono kochipala chochiyamba nochiyapuki otatu kwindile uteyagula omalinge gontonda dhi Satana ngoka twegamangelekwa teyagula eempangela dhontonda dhi Satana dhoka dhaningwa komazimo getu nodhetulandula nomaluvalo getu nochikwawo medhina lya Yesu Kristusa fikapo nondilo nyapuki omafikilo yambwa ageshe ngoka gatulwa kumwe okushanagulapo nakuyiwa yetu nonakuyiwa omaluvalo getu omwa mboka tayeya kumwe okuninga empangelo mpinge nase tulengwangwa nomokati kawo yapilukathanepo tulengwangwa nomeempangela dhawo ngo udhipululile muwana wetu nomaluvalo getu tagekeya onhupithi wetu alta adhishe dhoka tadhi zilile eenkondo dha Satana okuka mezimo lyandje nadhishanagulwepo medhina lya Yesu Kristus kutya notachipula chike nenge omwenyo gwangu edhitameka otandindile dhishanagulwepo medhina lya Yesu Kristus. Ehalo lyomwana ligwanithwe nena nosigwa alushe amen. Tegelela kochitopolo chitiyali chokasiri haka.